watinda tainde musisi wako kilungu chako kila wivata na chebyo chakithio cha mukamba na kuyivano bobo kabala tukuna asindu nesa tukuna asindu proper tukuna asindu guda nundu wa kusomethia we na kumanithia yolo akithio mitwe na mikalanelie na indi ibinda ya tene andu ni masovia mathina mo ni methiwa na mbai ukethia mundu akose andu pepa andu twawa pe undu wenda akasilelwa ebinda yuku thetha makoti onela makoti moki ona koti ni sietekilie wise kwithia andu ni musovia mathina mo kuya kila cha ma icho cha twawa kotini yo ni chau chaendeye wethia yuyu maundu ala meka watene ta kusolve mathina kana ila kwa mesia kinene ni maekie kwethe wandu masemba na cia kotini mwani witu muntheta wata eta onda munikilo mukeka ni kwatie ni wewe topic yitu yo munthi twikulania ibinda yuja tene aya andu ni mesi kwikala nthi na makatatua mathina mo ni papa endie nai yu ni wise kuyana na undu dunia yendete otiko mana andu wise andu masomi wesa hivi ona undula woneka wi muthuku muno ngima ati uthuku nundu andu ni menda ogethia wichuo to no nene ambe wandu ukeze hivi ani wanena kithuku ile matukwa to niwa mundu apayuka anena chuo ona gogethia ketha wo mundu ni wakwatakanya yuko siendo inge nisio shanangie maundu antati ya mate ona ntene na kwa hiyo undu no nene ambe wandu ukethia wale na kindu kinthoni indeju bekiora nena mbe wandu ndize ni kisoma ndo masomie kana ni kwerebuka marebuka lakini mwandu tio TVX hivyo sio wethe makwata maundu angi ugeyo munde undu zanena yuko itisi okebai jo ila mundu wakosa ebinda yatene asile la wata mundu ila wakosa takwa mvano tio kosa okay asiete nene mono kwa hiyo ketha pe mundu gwegwa ni wabetia na ni mundu mukumbe wako ni wakwita akakwya ni visengania nine wie muthenya muna tiba na wanena kindu cha pita kiasi kindu chiko ile uneno rwele na ile okay angewa ukakea keiliona ikano gethe ichali kona ketha no kiona unewie kina wo ukethia ndaete ola wo mwingi kana kana kindu kiwo kapituka andu mai tio matawa ikogwa ndo ni makana ila mundu weko kaundu kanini ukandu kionekana ye kanini withi antika seo ni wakana wake wa mwandu kambele mwane bwa wendie wabika mbeange waile obikabana yandu itu asiete siani igwe na nena vuruga musie na mubwa inyonda na mose yake banga na yo asila wata na asila wanao yo watu waze ibanga kwi mesi yae watumia tai musula wito wae mutumia ula muku wa nau nangira meta mwendwa masiani yumunu tosu ila kwekala sindu sine wetawa awake wati bangania ko nuendi abitoka kiasi akakulie kiata akewanganie kie naeka na wizio bika bandu sausa ibanga tukano atemie mundu najue ndwa ile umukania tiagure kana umukanie nundu tio seo ona mundu abetewe no aziano betewe lakini ndeba ndabikie bandu abituka kiasi igwano wa ozeke banga azie no mutu na utema mundu chuko tio na gekeseo kwa tumia mamu si mama mbai kalande atumia mamu si ome kalande na wela wombo cha tumia na mwaka mea mwikoko silela baba ikindu musilela yo ko kwinya muyeta wa mbai ya mukimusi uete ya wambai kwa na mutumia wa mbai su mutumia mbai no kwamba angania mbai yaito mutumia manati tio mutumia imetawa makoka yu makatuma na makasia makoka na eve ameterete atumia su imetelawa
na ila kuiliu ni kuesikia ase asumokie no nginya maji na ketha na munyuza anywe no mokie patani ni mamanthia wa leu na kiziwa mwangania Tanganyika unaendete kyo unaendete kyo rangani ukethia mayangewa muno wokirwa yanzio na imoka yule asa wale akeli imoka mena wona mo kumanya kouniki na ketha nwira ulungia andu ma musie ase ni mokie nde umegwa yu tienda umanya nikibuthia kyau kana ni kwikuwekiwe thia wegwo wo wabitwa kiasi no kethia andu amatabia agirio withani ini magekara ni makayangewa makaliria pengine meza no andu amusima mabitithio kethia ndi kindu yao zikasawa kana kethia niwe uthanyuki akili cia kithanyukie muno ndi atumia su makaliria methia ni mulo wendie muno na imukanya mia ti ukienda ingi nikiabira kumenya ko ini itita mbai yonthe mbai ni ekuka ukura kindu kiba kibu yu niwe gwetiwe mwendu makura macia nethe waku aina wale mwe itetiwe atumia mbai tuke ukania inde yu wapituka bwende wete we mbai yuke ba ina idwa itene thau mbai maundu yeka nekana cia mundu namo na ita utabia bai binda je mwanoni mutumia omwe ayetabithwa kiwu na mutungi mubuthuku anesa igwa ndiigwa wikiiwe ndulu bandu bangi ndeweta yu chuchuka ni sabale no ya katatu isu yo final noegwa utwasie oundu yuko gutwa ukethia kwi mundu watwa wa Magistrate Court ni wasililwe kwani ni wegwa zitaneane ni watwiwa ya makuyaniwa atwa Court of Appeal apilie kwani jebu na indi ambati ya court na court tio mbai ya sila indi ya mwa yuba yundu mbai ni oyu masiopio ikazia ikawa ikamwya tondu nuna tabiwe na mwendu ama ciani we nethe waku unacioka unete wa atumia mambayo mautui wale boga malongia yithi tokie ukutwia yu nayo mbai ni netha na asikale mayuka buno moga malindo takuka president akimakwete iboko angima sindu cionthe yu wambe ondu wamba utie wamanya ni mbai wikwata ngwa nginya utie wamanya ndulu metho kila bandu ndi bandu iteizila na meona iboko meona iboko cio kuna nange meona singano ngano megwa itha ugatonyo bandu wene ngwa punishment ilaja ile itepyo nginya naku wiwe ndo bitabu nondu wa mapuende mainzi andi kwa hiyo nzeti ala wa mapuende ndio ulungwa musi kewa ondoka hapa na utakanyanga hapa wewe hapana mtu we mundu wa mbai zaitu yu mai leberanga uyu mbai ni aitwa molunja mundu ukethia nde tiwa kikomo cha musi usu tiwa kwenda ya weje kai maju wenda wewe inde na inde yu ndio yunge wasino na mbewa mundu anatwa kotini no wabikao mundu akatwa kotini jumba ya betoka ya thukia mundu yezo ayo ewa serikali yu njogela cheta wa kingole yu kingole tio undu umwe na mbai no yoka nondu yoka iyo nenge punishment ekogutirie kewo umwe ngwa wo bwe ukumanwe kila bandu bonde bari ngani ona babu mwaki okangwe ni akanga mundu kangwa na mwaki kinyokewa na isu kaya mai wale kwa hawo nyongo maikoa wa mbo ni wangai
Uyuma unenga na serikali. Unenga na serikali. Ukabunzwe no ulimwengu. No ulimwengu. Nunda o mayando mese uta. Na kwi andu mese kweangewa. Ukewa mutumia anenete u. Kana ketha no ibetingo siokie ukwewa ai ita mundu ukewa ikebirigire chanena. Andu matene. Mai serikali ya inzeo. Nola we kutu kana we metho ni wona na kati akabetangana asindu iso. Ene. Kumba ya kindu strong muno. That is strong. Nindo taiteka. Nundu wenengwa punishment utithwe kiwu ukwithwe sindu bingi we kwa nginya usarende. Na uwasia mundu o myango pyu. Ivo wigo amina na wapyu nake ni mbai. Ni mbai kamunenga serikali na iwa ondoka hapa. Na ikwatu ai kethene zivaka ikuwa i twa wae mwanda kuma ibatwe aitota kilomita ile katiwe na yani athipyu ipenda kuloka punduka kinyenge yani ukethia mame gishua ni wauma alwa compound ni la yako nela ya associate na mbai ni mwana kwa watu katiwa mbai iso nao inkezi mundu usu wa minolungwa akathia akakwa tatiko kuloa taiwe yuko ambai ti wambai lakini tizo kata kiriati hiyo kiserikali tano binadamu tia mumisewa mizinanda ziko kwa mononge na ndati wanzeani agwenzeani anagwe mosama kadika na uyu twana utwa kwa ona serikali ela ya okwa ya utobule kwa kunukwa thika wandu katwa kathiko na izi ndo katonge bamusi ndukatunge kiko kiumusi kwa hiyo utobule kwa thika wandu alama tekwo na twiga no kuthikwa yue ikita etha ni wae tukumusi ithikilwa ba ayuma no wa magwa kamane wa bandu bazanga tv bano ya twawona kuko nani akwizekani na ita mundu aenda ikwezeka ngongone na kukundu kuta ka bandu murindo mea mabindi azizwa kwa mekuwa nikiwe matwa na kuindia ni ocean matu anaguo kangani ndwe mundu we ni umaumena ningi utegwa ko mukamba amena mundu ulotegwa kiema mukamba na ibarnaje mutabwa ibarnake lakini yu maundu maibindukite mayende to mabindukite mabindukite na yombai yatheleile baka kwa hiyo mbai na mbai yatheleile nduona serikali ni ase obisie meo na yambe yaba yande yamba kosa atumia suma kidhane kimbai osa atumia mandoa kwa angewa na atana thimu no akanengwa serikali kana muno kanengwa serikali mukani nayo maililia okumu wayo muito oisibo kuona ake ona atwa waenda kwa yela ti waenda kalamana ni waenda otwa makaenda ku makondo nona wange obar masago kuito mayomba mabali laobe kona enge makombo iwe ndize makombo makaenda enzanzia iwe wa serikali mayaenda kama manenga mawe maukuna ko yani yu manengano manengano serikali ni na maeto malungwa musi kuona mundu usu twasie andu ala mamulungili maketha matebo na yesamua kana mundu usu aketha endie bandu na kaseo bana kamesia ciana isiana yesa ukamamba ko jiwe pe undonge kiungai nwewe kiungai mundu ni mundu ne wangai ona kan ila wale ambai na yako yang no mara makopa ana huyo sugu serikali ni yake kuno matabuga no masoma kuna na kama na mundu ndo angaia kamutapya leo kunzini akabenduka mundu no ya pelo serikali na sima mwana mundu ni wewe mundu wailie
na mundu ene namo timunengenge ya itulea akamba okay musioni wana wakewa mukamba ile kambinge tonye wando kakio bana kage nguo iwa gutodanga aitheka aithi kwaga nguo tu ambao thiu muone na ndi tuisioka ni twithi watu inena ni ciambe ngange yulua usili wa mbai na kila chapindukie cha tumaindi yu maundu mapinduka meka londo mailia umuthi ni tawanda kitali munyago kiligurikithio cha Mukamba na twiva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Nitwaziyokanisia indi yakele musisia wako na indi na kuyebano bobo katu kuna asindu nesa tukuna asindu proper tukuna asindu guda nundu wakusomethia we na kumamethia yulu akithio metu na mikala ndile indi twetho twinenanisia yulu wa mbai na twinenanisia yulu wa usili ndu ando maitu masili lawa ila makosea na indi twasisia currently undu maundu maende ya withia andu ni matwa wa kotini mundu ucio atwa wa kotini ni watwa wa Court of Appeal na mundu ucio Court of Appeal ni wa High Court sindu twetha twasoma kana sindu icio ni ciethiawa na indi cha keli indi yuethia ni tumanai kana ona kotini mbikia ya umuthi ni cietikilacia utwi wa mbai kotini mbai yetikila yacia twenda kumia ikwani yu kotini twituka sile tambai oyu katiba ka Kenya niketikilitie kunenga mbai mwana wa kusilela mundu ati okajitikilitie mbai kuwa kwou nitwendea na umanai yoi maundu ala mai matono tuma mundu akosa undu asilelwa kuwa wai ni maundu tameba na ila kingole cha tu ya mundu kuwa nula wambia cia kuwa kana nula waeleva cia na serikali ibinda yuja abindetie niki mwenu wito mundu isia tawata ndamo ni kilo mugeka yue ibinda yu kingole ni chetha kitoma kuwa mundu ni choa mundu ne binda yu na nyokoti la cia iku ni cia silela mundu kinyonga akatwika no kuwa wanayo wa yoi mundu aisubika bandu ba kutwika ne ngwa wai ko wetha ekite mabitio meba ekite bibi okethia ona mbai ona serikali ni abika bandu yegwa ya muyania indi Mukamba ni woa kingole chuto kingole ni choa nwewe na bumbe yangene tie binda ye na bumbe yangene nwewe muvu athungu mayuku methi mayuka kukinya methi ye Mukamba oa urabika mwisho mai memoa na ima mutu abandu atharani kingole kikamu andu alange mayona indi la muthungu wokie atwika ni watawala kuna wekala aziwe miao yake asia banabi ka bandu ba mundu kuawa mundu sima ane manengwa niwo makua makai nake makuani make makai makasiwa vitio make makasiwa moneka ikweli makosa serikali ne amutwa kinyonga kamunyonga bandu ba unenga mbai yowae kodi sabo serikali yosa kaendeka yuze serikali ndio na serikali tayeka neza nikana ndikeze muige twika ngania ni wo yengania mano wa yengania musovye kimena na kuwa hadharani unate hadharani yetu ayo nokima ni mowa ya hadharani yeneke ketha kubegwa akabegwa yondo yumo ketha kuandwa aka ndo serikali yoka yasi kindu cha hadharani mundu abika bandu ayukwa yangu kulie peo ikwanije naende o yumituke bwana onge anoyie bandu anatia o akunakana na kwa bahati nduku kalakana kekata kanakwa nela kana kauka nakwie mbe wata namba ubu wa ni laya serikali ya Mukwata na hiyo serikali ya ile totoa mundu kotini na etho batoneka ile kwa na mbondi manatu anatwa wa kotini na anatwika no ale kwa na mbondi angili bibiti na community nayo
muomba na masanga ila mbesa mathi mamwebe ambondi auma moka mapua moa yuko ndo kwa maana dhati yuko ndoi yuko kia serikali nikiona okizio tikitio kizio ona kite kizio mundu ya kana innocent kana mundu tewelewa nikio geona ketha kamwikiata kana akakunia atekwenda ewe kwa serikali nake ndia ile nundu ewe na mbesa aketia mbondi ya la ya tiyo nenki ati nundu no niende kwali mundu nde silelwa nesa ro musilelwa ko bo myaka 5 akalegwa na ile kwa mana mwebea nikana ngumemethia na ngebunza etiyo ngwazia ona busika na yonde ni na beti andwaya nimeona mundu niwekie ko senene na mundu nundu etia mbondi nundu mbeze nacio Mwese umabu ukaona ndo mate mitumzio na umauma yo mana yewo mona serikali bane yabitia nondo mundu areki kwithwa mpesa na ndio ndo uteka na yini weka na iwa ule kwanza atembe akatuyata mwiwe tiwe nicho mana kwatie manoa na maina makosa maina makosa nondo yuko atwikie mbesa itaokinga ya mundu ulokuwe mbesa ndio ndo uteka inde yu kiukerona nisiona we mbesa wabitie bitio ugwe musalaba waku weka nayo twasie mbai usio ko bamba ini mbai ni yai itona kubena mundu kitheka ikanenga mundu ungi ali mbai ni asila na mbai ni atumia ogwo ni atumia ogwo nwewe mbai wona obena kitheka ya nenga mundu ona gikatiwa ono kainga ithito mbai ni meka makuna kindu kisio mate ono kainga ithito iyo ndo sieka emetha matumite atumia ogwo ane sila kateta kakanda sila katelo yesi kwa ithito na kwesiendo itonya mundu mwe ithabe kiaje ngania neni aingi wa ithito na iki omukwata isu ni atusa ikanenga mwene kitha kuyana ogwo ula wipo ogwo nao ila mundu wabitia naye wa eke uwebi yani kuiba mambo mete mambo mayita wa mambo mbai ni atu ya mundu kilo kuiba iba mbai ni isilila mundu wewe utaza kuenda kwa bahati wako na mundu kwa bahati mbaya akakwa ni utu ya uwebe mundu uso ye unenga elosa oyi mbai mundu mbai ingia uma kwa samuno mbai ketha tela yakwa ya mukimi kitwiki wa kimi omombasa kwa kimi Kisumu meogwa yuko ni kwetha kwi mbai ya kimi mbai na ya mbai no ketha kuma tayari nginya bio yukethia makazia mundu ucu akunue ni mundu wa kana ni mbi bandu basangi nginya lai makuwe na ikitwia tembesa wa makoma makaumia siendo makamwebisia akewa ketha ng'ombe 10 yake watienda ng'ombe 4 na kirana kina sio ingi ni siambai nito iba iba no mona kongie mundu na kamota kongie musee na kamota musee uzu akwa na atwa wa kotini lakini family yatu kulia mawaidha yona bate aja mundu atwa wa kotini mundu ni mato maesa ima kukwata faida mundu unutwa makwobwa mayema isotetheka mase matunge kwani ba musi na mbai mekalambe na yasia mundu na ibe ng'ombe 10 na ile enenga na ingili jana ng'ombe 10 na ile siunje asiatalo siunde siuko ngili maana 3 siatala nwa sionde sioka not ngili maana 3 sioka ngili maana 3 na mwana osu aneki arambe maneki arambe
andu ala mambai isu onthe kula maigua nthe mazeubiwa pay bill mana atuma mbesa ineana mundu usu anaibwa na maana ke usu nake mana ekali mambo mana iba asutumeta mambo mana iba mambo ko wenda ko kubiti nienda ukulia ko ethani ekuwa takwa na maybe kwa bahati ndoku no ye mwekuwa ko ekuwa mimo mambao za njukumu yambe ona lamena kukwaza ona mekwaza nondu taima tukwa nuru na kwikondo na ila uyu ane statement maiwa kinduke kini cha kwenda gati cha kwenda namba utonga kindo la musi kula kwa numa mundu kwa na kwembai makasya mundu uyu kwene kwekala inthi ona ketheo moko ni mazele ketheo mubingi kwasyo kainthi muswane mulie kana mundu anekie o ayenda ko usilikale balayo mundu utane kayenda nyinengelela cia mbai ni kana mbai ici kana mundu no kwe waibe mambo na maundu maithinesa ko usilikale yeka na oya asioka no moga makekala nthi maketa andu ma mundu wekiwo na nena mbai mayekala nthi maiyo gani tiona timwitie no tiona ba mwana ke bwitoi kwiko no bahati mbaya mweona hata mali mayo songia mazi aye ni kwenda kana mazi aye onaito igena tusengisie nondo tiona ana ile kwiko ini bahati mbaya yuko ketha nukuiba tugwitika nugwitikilwe na ndi matonga ripoti kuya mwanake wenda akalekwa akatu akewa enduka imuka ibe mundu na mwale yakweboka siokoba sikali yeka sikali no yegwa nawo nengi tionona silikale ni yetekela nawo no tuwa mbai na ona mwasia mbai ni toma kwita ekwani ni koti ne kaandikia silikale mundu usu akatungwa akanewa andu make makasolve mathina mo keisi wakikoneka ti kwenda kwake nikitunga ona musi lakini kuoneka ikwenda kwake yuto usio no waitekana na wakana aisho kona ni ena mbesa ai ambondi yu likia koseye ando na mewa wo ndo yambe ya kuuma na yazi yenye ni mbesa ndiwo venye kindu nikioma na konia wiyoso ko ona ndwala memali mbai ndi atambua etha we makosa wikene kosa nenge emali tio kutuma weka na yo kutuma ngenda ukangenda okethia ndio ndoteka no uko kometikile ona kwa ngai ko kibo aye ika kindu kwa bahati mbaya no pai mun no mwose kwa mubano no mwose bia uikima ungite kwenda kwata nguko kaenda kwa mana kana wakibangana wese wikiba ngite yeka kwata nguko yesu ni bahati mbaya na ni kwewika na tima mwana ni kwewika ni mbai ona silala ona ikuona ya wawive no yeba no uithela na kuoko mugamba wese okoyita witugwa mbanga we otugwe mbanga utwawe kwa twala meze otubya mbanga otugwe withio na ndweseja yenge kagima muno withio na weja yikimona yo wangu ona yo wangu ko ene une wethiawa we mukamba ni wesi usila ni wesi kutwa no tui wake ndwendea cia mundu atusa kate ukethi onenyu ketha mundu mwenyu ni mweza mundu cia na ngulu ale aiku imba ya thelile na ciana cia twika ingatho ma ya thokie ilo na jiwe jiwe la kwa twekie itwambe omina cietheo
kwisi kundu cia thile ona kwi kundu mbaiju mitono na miaka 10 o maiye kama maundu mathuku na tukewe mundu ukwewa lakini ndio na tuibetia nundu wathi kwa hekuyu mwithia pe wathi kwi njuri njeke kuya Meru anjuri njeke ninengawe mwathani silikali yetu ya andu mo makwani kwitu mbai siendete ithelete mbai ya Mukamba ndisi ielekele ba mbai ya Mukamba yekiwe Ukristo niwe alikile okamba tene noegwa na kwa yawe matu kati yawe awewe zeithia mayu tambule wakanawe noegwa na ima we asia mundu na twe wawe ni masatani na mundu mwene wawe asia mundu undu wekete ake wakendo ke twaile gweka na kuma twatubia aweti umwona ando mandoka maingevie nengeri ngugwa tio ngwazia yule lata tongie Okristo pyu na mundu we mwitikili mutabanya ukethe ona ndegwa uyu mutabia ekwe kindu gikenengwa Ngai ona Ngai ye mana Maria jo oiwe na thayo kazi okai ayi wa bilu ni Ngai alafu yue ko taile ole cia ciendu cionthe ona tio kuona tie etikili tie ile kwitikila maundu tajue kwa mfano nona ngwa cieki wanetu ukira mwetu ngwa neno nebetie mau na kuma bai ukwake enda inze komina ile ukethia ndainama ndathela kindu yue mwenda ombea kiuno kiwe kindu cha andu aima mena akili lakini iwezi yula tweki sindu isumbona tene twetha andu matembe ao meathi na kuthe na andu ona mayabuka nacio ibinda yue ibinda zitu yona wethi andu mebuye ko bala bebata yona mo ona anake alama kuma kwata ndwizi maiki wele gwo mwana we andu bakoro anake ko mugadu ye mwirwa muno imoni we kuma kola yani moni we magito manya makola ya yunu ese sindu ila mbwikie nesa nisi tha mundu aje ndoma na bube chao lakini si abingwe ye make makolile una ido wana kabiti ata kakomala mo no kala mabino ndo kadwila kadwila matanze ngo aziano masensi miendele yuko aya kilikulikithio cha Mukamba indi wina kwenda Kitali Munyona indi ni kwatie ni mweje bwia utui wa mbai na mitala talela ya atia wa nikana usikwithia mundu ni wasililwa nesa pate wendesi ona pate kimenana pate chao nitaonda Kitali Munyona tuva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.